King lagyo ni Igpa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arkanghel. O San Miguel Arkanghel, manluwalo ka sana kening pamakilaban mi, at tabayanan mo keng salansang, king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamo amimike ko, king lupigan niya sa ning Diyos, at ika, prinsipe reeng heresitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan me king impyerno'y satanas, pati niringalwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiran daring kaladwa. Amen. San Miguel Arkanghel, panalangin mo kami. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo, ampong mapagmalasakit ay kami. Aminan mila ding kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Bad manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakalataw. Aduan mingeni kaya ka, ingbalikdan mo kami ng lugod, at iyatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot making sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lang, rin taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at manpat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila, ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, ing pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam kaya kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para kikikayat ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananong na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lubat kabanalan, tiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkalong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, e mo sana pisawili ing akis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Amen. Induning Dibina Gracia, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Pio ning Petrolcina, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, panalangin mo kami. King laguning Igpa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Lukluk tapa mo po.
Ilapin po in kapasalamatan dari Dan and Felagman and family, Adriano family, Perla de los Reyes, Nico Ong Mejia and family, Limpin family, Marieta Day para kayang birthday, Maria Galang para kayang speedy recovery, para karengkaladwa dari Engracio, Cordia, Ponciano, Belen, Anastasia, Pacifico, Regnel, Concepcion, Elizabeth, Porfirio, Emer para kayang 40 days, Janet para kayang first death anniversary, Daniel, Benjamin, Marcelina, Ramona, Fortunato, Nenita, Hasan, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kapatid kang Kristo, kingaldoy ti pagmasusyan tayo, in Domingo ning pamanyubling mebye, panandaman tayo po yung presensya ning ginubusal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan, ing kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong magsanmetong karing panalangin at pamagkanta, talakad tangan po, para king dalita pamuklat. Yes.
King lagyuning iba, ang panak, ang paning banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ning natamong Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamagyam ning banal na Espiritu, mantabik kay kayungan. At keko ang timurin. Kapatad, oras na ban iwaksi ning pamikasala at mibangon kaya binang Hesus aginotamo. Parangalan taya bilang kikatang talapagligtas king kasalanan. Iyagas tangining ing kapanisyan, magkumpisal ko king Dios amayo payang tutu, at kay kayo kapatad, uling mikasala ko king bina, king isip amano at dapat, at miliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuku kang Santa Maria Kapilanmang Berhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo king Dios aginotamo. Ing Dios, amayo payang tutu, pakala nakatamo, at king pangapatawa na ring kasalanan tamo, idala katangan sana king biye, alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Ginong Diyos, malugod ay pa. Parangalan miya ay Jesus, sa anak mo bilang sinubli ming mibiyeng Ginu. Pasalamatan na ka, uling kaya ing metong amibangon, at bayong biye migmulaya para kay kami, at ing metong abayong munag, dinatang iya para king yato. Manalangin kay kaniting aldo ning tula, itugtog miya naman kay kami ing banal mong spirito, ban maging bayo kami, malaya puso at kaladwa. Itaduan mi, king kapamilatan ng Hesukristong sinubli ming mibiyeng Ginu. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libroning, dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ngaragula bage, ame palyari king mabilog a bansa ning Israel, begumpisa karin Galileo. Kaybat na ning binyag, apenaral ng wan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makananuneng linanyan ning Diyos, King Banalay Espiritu, at King Upaya. Ulingin Diyos at yukeyo, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap, at pakayap, karing sablang inalipa na ning Diablo. Ngeni, ako, ang poding kayabe ako. Testigo kami, king sablang depot na, king mabilog a bansa, daring Hudyo, at king Jerusalem mismo. Ang king pinakure king krus, dapot king katlong aldo, pepasubyaneng niya ning Diyos, at pepakit ni. King mabilog a balen, nune karing mapila na testigong pinili ng makauna ning Diyos. Ngeni, ikami ring testigong deto. Kasulumiyak, king pamangan, at king pamaninom, kay bat ng sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami, king baleno, at patutuan karelo, king ya ing pildwana ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Bigsalita la tungkol kang Jesus ding sablang propeta, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da king kapamilatanan ning lagyuna, ing kapatawaran, daring karelang kasalanan, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iti ay ngaldo kemana ning Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Iti ay ngaldo kemana ning Ginoo, haleluya, haleluya. Tia ingando kemana ning Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Tia ingando kemana ning Ginoo, haleluya, haleluya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alangangga, ding memalening Israel, bustan sa biyanda, wagas ing lugod na at alangangga. Iti ay ngaldo kemana
upaya no, yang minye tamagumpe, king katamong pamakilaban, karing kasalang. Eku mate, nunemyeku, ban ipasyag lang depat ning Ginoo. Itiya ingando kewana inggino tumulatamu magsaya kamu. Itiya ingando kewana inggino. Alleluia, alleluia. Ing sikwil dang baturing manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Ing Ginoo ing makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Itiya ingando kewana inggino tumulatamu magsaya kamu. Itiya ingando kewana inggino. Alleluia, alleluia. Itiya ingaldo kewana ninggino tumulatamu magsaya kamu. Itiya ingaldo kewana ninggino. Alleluia, alleluia. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Kapatad, ipasubyan na kayong mebye, kaya ng Kristo. Anya kailangan nyo lang panintunan detang bage at karing banwa, nung nuya ka rin ni Kristo, at makalukluk yo, king banda ng wanan ning Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage at karing banwa, aluwa ring bage at ketiking yato. Uling mete na kayo, at imbye ang eni at kayo, makapanpan nyo king Diyos kang Kristo. Dapat king oras sa mipakilalay Kristo, at ya imbye yung tune, ikayo man mipakilala kayong kayabe na, at akarake na king ligaya na. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kristo ni sakripisyo ni para king kakatang kaligtasan, magmasusitang nipnong tula king Ginoo. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka ang timurin. Pamasa king mayap a balita
agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. King Abak amarano na ning mumunang Aldo ning Parominggo. Maralumdum pamintaya king kutkutan Maria Magdalena. Ikit na king makalakuya ing batong takap ning kutkutan. Inya milayo at minta kang Simon Pedro at king aliwang alagad apakamalan ng Jesus. Nga nakarela, kinuare king kutkutan ing Ginu at imi balo nung nure binili. Inya linuwalia Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan. Milayi lang dapot itang aliwang alagad, milayi ang mabilis kesa kang Pedro at minona kang meras king kutkutan. Dinukuya at kilob ning kutkutan ikit na ing telang pamburol na makabili ka rin dapot iyalinub. Kanita dinatang iyang kutkutan ni Simon Pedro at taglos-taglos siyang linub king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol at ing panyong pinakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabi king telang pamburol, nuni makakaliwa yang makatuklip king metong alugal. Linubyo naman itang aliwang alagad, amimunang dinatang at ikit na at miniwalaya. Erapaya atin din yan kanita, ing sasabyan na ning kasulatan, king kailangan yang subling miye, Jesus. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Dinatang at ikit na at miniwalaya. Kapatid, masaya, maligaya at magrasyang Easter season po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Dahil po sa linggong ito yung ating linggong ng pinakahintay sa ating paghahanda ng Kwaresma, ang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon. That's why may nakaano dyan sa ating decoration na sabi, Peace, Christ, rejoice, Christ Jesus is risen. So, itong ating panampalatayang Kristiyano, tinatawag ito that Christianity is a religion of resurrection. Dahil po kung ihambing mo sa ibang mga relihiyon, tulad ng Buddhism, Mohammedanism, yes, mayroong mga nagpundar sa mga relihiyon na yon, but yung mga nagpupundar ay namatay. But sila ba po ay muling nabuhay? Wala pong nakasulat na sila ay muling nabuhay. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang po ay siya'y muling nabuhay. Ayon po sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 15, verses 12 to 15. But if Christ is preached as raised from the dead, how can some among you say there is no resurrection from the dead? If there is no resurrection from the dead, then neither has Christ been raised. And if Christ has not been raised, then empty is our preaching, empty too your faith. Then we are also false witnesses to God, because we testified against God that raised Christ, whom He did not raise, if in fact the dead are not raised.
So ito po yung sinasabi ni Apostol San Pablo na napakahalaga na sabi niya, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang kanyang pangangaral at walang saysay ang ating pananampalataya. Sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostoles, si Apostol San Pedro ay nangangaral tungkol sa ating Panginoong Hesus sa nangyari doon sa Jerusalem. Itong pagtuturo ni Apostol San Pedro, ito po yung tinatawag na kerigma, the teaching ng ating simbahan. So kapatid, balikan natin yung mga nangyayari ng ating selebrasyon ng Holy Week, lalo na po yung tinatawag na Paschal Triduum. Na yung Paschal Triduum ay nagsimula po yung last Holy Thursday. Para sa iba, lalo po yung misa ng Bengi, tinatawag yan na the Mass of the Last Supper. The Mass na yun po ang pagpundar ni Jesus sa sakramento ng Holy Eucharistia, the institution of the Holy Eucharist. Pero para sa iba, sabi nila, ang misa ng huling hapunan ng Huwebes ay tatawag po na paghuhugas ng mga paa ng mga apostoles. Now, kung ating tingnan doon sa nangyari sa huling hapunan, mayroong ginawa si Jesus na minsan hindi natin nabigyang pansin. Sabi doon, He took off of His outward garment. Bakit tinanggal niya yung kanyang panglabas na damit or balabal whatsoever? Ibig sabihin ba po na para siya ay madali kumilos, pagyuko, paghugas ng paa ng kanyang mga apostoles? Sabi daw po, the outward garment ay simbolo ng mga worldly aspect ng kapayapaan or worldly power or mga attachment, mga ambition or mga katangian na makamundo. So si Jesus sa pagtanggal ng kanyang outer garment ay siya ay nagpakumbaba. Now sa Good Friday, doon sa Calvary, of course alam natin na pinaghirapan yung ating Panginoon, but ano din pong aspeto doon ang mahalaga nating pagnilalayan na sabi doon sa English, He was stripped of His garments. Tinanggalan siya ng kanyang imalan, ng kanyang damit. At ngayon naman po, sa linggo ng muling pagkabuhay, bakit nang pagpunta nila Simon Pedro at yung alagad na minamahal ng ating Panginoon na si Juan the Beloved, anong nakita nila doon sa libingan? Of course, wala doong katawan ng ating Panginoon, but naiwan po yung telang pangburol at yung panyo pangtakip ng mukha. Anong ibig sabihin ito para sa ating pagnililinay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Dahil itong ating panampalataya ay panampalatayang nakasalalay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Una, tingnan natin, i-connect natin sa lumang tipan. Di ba sa lumang tipan, sino lang po ang makapasok sa templo? Sino lang po ang mag-aalay ng mga sakripisyo sa templo? Yung pong mga pari ng templo. At sa kailang pag-aalay ng mga Holocaust, anong tawag yan? Anong doon ang ialay? Yung mga the best na tupa at yung laman ay susunugin, yung dugo ay iaalo doon sa altar. At kung matatapos na po yung kanyang pag-aalay, sabihin, ang ginawa ng pari ng templo was an offering of the perfect atonement of sacrifice. At sabi daw po sa mga kwento sa lumang tipan, once the sacrifice has been offered completely, yung pari ng templo po ay tatanggalin yung kanyang vestments dahil po tapos na ang kanyang pag-aalay ng sakripisyo to praise, to appease, or to petition
ning Panginoong Diyos Ama. Now, sa ating Panginoong Hesus, kung naiwan yung telang pamburol doon sa libingan, pati yung panyo, dahil si Jesus, siya na po ang bagong pari. Si Jesus, siya na po ang nag-aalay. Siya na po ang kordero ng Diyos. Di ba sa Good Friday, isa sa 7 niyang salita, sinasabi ng Panginoong Hesus, natupad na. It is finished. Okay, natupad yung kanyang pagsunod sa kanyang Ama, doon sa Kalbaryo, sa kanyang kamatayan. But sa muling pagkabuhay, natupad na ang pag-alay ng sakripisyo. Kung sa templo, doon sila nagsasamba, the presence, the celebration of thanksgiving or pag-aalay ng sakripisyo ay gagawin na po doon sa libingan at si Jesus na po ang nag-aalay. Pangalawa, itong nakitang telang pangburol at yung panyo na naiwan. Dahil po may nagsasabi na itong mahilig mag-invento ng fake news. I think sa Gospel of Matthew or ibang version na nagsasabi doon na inatasan yung mga sundalo na sasabihin dahil nawala yung katawan ng ating Panginoon Hesus sa libingan, ninakaw. Kapatid, ang magnanakaw, di ba, nagmamadali. Ang magnanakaw, hindi mag-iiwan ng ebidensya sa kanyang mga ginagawa. But how come itong telang pamburol, pati yung panyo ay iniwan doon at tiniklop, well arranged, to the point na ito po ay pagpapahayag na yung ating Panginoon ay muling nabuhay. Hindi siya ninakaw dahil po yung kanyang muling pagkabuhay ay pagpahayag po na siya ay nagkaroon po ng isang kalagayan na masasabi natin na his state was a state of timelessness and eternity. Pangatlo na aspeto dito sa tela, kung si Jesus yung kanyang ginagamit na tela nang siya ay nabubuhay ay ginawa ng mga tao. Yung kanyang telang tinanggal sa paghugas ng paa ay ang nagawa ay tao. Pati po yung kanyang tela, kung yung damit doon sa Kalbaryo na tinanggal. Dito rin po sa muling pagkabuhay, kung si Jesus ay wala na pong damit na pangmundo, dahil si Jesus, siya na po ay nagkaroon po ng bagong damit. And yung damit niya po is the power of His Heavenly Father. Jesus Christ now is glorified. Jesus Christ, as He rose from the dead, ay pagpapahayag po na siya, as He fulfilled ng kanyang misyon, siya na rin po ay nasa kalahatian ng kanyang Ama. So kapatid, ano ito para sa atin? Tinanggap natin, alam natin na tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay. Sana itong paalaala ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 6, verses 3 to 5, na sabi ni Apostol San Pablo, "Are you unaware that we who are baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were indeed buried with Him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union with Him through a death like His, we shall also be united with Him in the resurrection." Ang mahalaga itong sinasabi ni Apostol, sabi niya po, that we too might live
in newness of life. I think dito sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colosas ba yun? Or Corinto. Tungkol po sa libadora. No? Colosas ito. But sa Corinto, sinasabi doon na ang bagong libadora ay magpapaalsa po ng masa. So nawa po sa ating paghahanda sa araw na ito, dahil ito ang pinakasentro sa ating panampalataya na every celebration of the Mass ay sinasabi natin, si Kristo namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Pero minsan, yung ibang mga Kristiyano, tumutupad lang sa kailang gawain pag Biyernes Santo. So masasabi, si Kristo namatay, period. Wala na. Dapat po, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay, pagnilay-nilay, at sigit sa lahat, pagsasabuhay sa aspeto ng ating pagiging Kristiyano. Dahil ayon po sa isang santo na si San Gregorio of Nyssa, sabi niya, the quality of holiness is shown not by what we say, but by what we do in life. Or to paraphrase, sasabihin ko, ang kalidad ng kabanalan ng ating buhay, hindi lamang po masusukat dahil natupad natin yung ating mga panata, yung ating mga selebrasyon, but higit sa lahat, sa pang-araw-araw na nating pamumuhay. With your respect, I stand to be corrected and to be shot. I think, pasalamat mo na nag-celebrate tayo ng Kwaresma. At I think, last Palm Sunday, that was the Palm Sunday na nagunita tayo dahil 2 years before, nag-lockdown tayo, pinagbawalan tayo. And last Sunday, punong-puno itong simbahang ito ng Our Lady of Grace Parish dito po sa poblasyon ng Mabalacat City. I was tasked last Palm Sunday to celebrate the 8 o'clock Mass. Huwag kayong ma-disturb ha. Palagi kong tinitingnan yung relo ko kasi may susunod ng misa eh. Dahil last Sunday, sa haba ng binabasa, nahiya ako dahil yung next Mass, malapit ko na makuha yung kanyang oras. So, last Sunday, punong-puno tayo. Perhaps Holy Thursday, tinutupad natin yung ating mga panata. Good Friday, it was the good day because God has shown His love unto us through His Son. But now, Resurrection Sunday and the rest of the Sundays to come, hindi lang po sana seasonal, but higit sa lahat, ayon sa sinasabi ni San Gregorio of Nyssa, na sa ating ginagawa, makikita itong quality, kalidad ng kabanalan ng ating buhay. Pasalamat tayo dahil last Sunday at saka ngayon, or Holy Thursday, Good Friday, at kagabi, tingnan ninyo yung ating mga pinto, bukas na. Although naka-face mask pa tayo dahil medyo nag-iingat tayo kunti, pero at least nandito na tayo. So pasalamat tayo sa Panginoong Diyos at nawa itong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay paalala po tulad sa sinasabi ng opening statement ng ating misa, oras na baniwaksi in pamikasala at mibangon kaya binang Hesus aginotamo. So sabi dito, parangalan tayo bilang kikatang talapagligtas, king kasalanan. Christ has saved us by His life, death, and resurrection. So happy Easter po. Talakad po. Pakamalan kong kakaluguran,
ganiting kapistan ning Paskwa, pagmasusyan tamo ing kamatayan na at pamanyubling mibye ng Hesus Kristo, king kamatayan na linupig na ing kamatayan tamo, king pamanyubli ng mibye tinas na tamo, king metong abayong biye, king binyag metilangan kambina king kasalanan, at mibangon king kayang bayong biye, ibayo talangeni ring pangakong gewa tamo king binyag, isakwil tamo ing sablang makasira king kasunduan ning lugod, pilitan ning Dios at itamong bayo ng balayan. Mangako tamong pasibayong sumuyong mitmong katapatan king Dios, king kikatamong kapamisananan ning kayang Santa Iglesia Katolika. Kapatad sa pakibat, opo sasakwil ke. Opo, sasakwil ke. Sasakwilye isatanas, Opo, sasakwil ke. at ing kayang sablang dapat, Opo, sasakwil at ko ing la. kayang sablang pamalmuyot. Opo, sasakwil ko la. Sa mga pakibat po, sabihin po, opo sasalpantaya ko. Opo, sasalpantaya ko. Sasalba kayo king Dios, king ipang mayupaya, yang tutu, linalang king banwa, ampun king yato. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpata kayo king Hesus Kristo, ing bugtong ng anak, at ning ginutamong mibait kang Santa Mariang Berhen, mipako king krus, meti at mikutkut, sinubling mibi at ngeni, makaluklok dani ng wanan ning Dios ipa. Opo, sasalpantaya ko. Sasalbay ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, king pamisamak ding ring santo, king patawad na ring kasalanan, king pangasubli ng niye at ning katawan, at king biye alang angga. Opo, sasalpantaya ko. Ing Dios, ing lubos mayupayang ipan ning ginutamong Hesus Kristo, pigkaloba na katang metong abayong pangabayit kapamilatan ning danum at ning Banal Espiritu, at pipatawaran nala ring sabla tamong kasalanan. Patilyan nakatasanang tapat king ginutamong Hesus Kristo, manggaman king alang angga. Amen. Deta pong magdalang kandila, pakilagayo po at salangyan po.
Kaniting aldo ning pamanyubli ng mibiyening ginutamo, pagmasusyan tamo ingke at king kitamong bayo at sinubling mibiye. Manalangin tamo king Ginoo ning biye at nga tamong sumabi, Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. Ulitan tayo po. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling bebe, Ginoo. Katman meng maglapo ing kekang iglesia, king malala makasalpantayanan, king kekang resurrection, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami. king kekang biye. O sinubling mebe, Ginoo, para karing sablang bayong mebinyag, banin bayong biye, tinggap da kingaldoning pamanyubling mebe, manatilisanang susulong karela, ingagyag daring aniwa, kaniting bayong biye, panalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebe, Ginoo, para karing binang malagad mong simba, at para karetang may kabating na king dalan papunta king pisamban. Iting kapiestaning pamanyubling mebe, maging imbitasyon niya sana karelang ibayura ing kasalpantayanan da. At biye, keka, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebe, Ginoo, para karing sablang taong mayayalipusta, ding daralan kasakitan, paulining kayalan hustisya, at ning sakit, bandamdaman mo ing panigapurang itimawa at ibangon mo lang iba't king karelang pasalbat, panalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebe, Ginoo, para karing sablaming tapat ay mayango na biye, ban makapakirake no sana king biye, at ligayang pangako mo karing sablang maniwala keka, panalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. Ginoo, para kaya kamingan, baning tulaming no na Birhen Maria, at tikmana king panakit na king sinublineng mebye anak, palalama na sanay kaya kaming kasalpantayanan, king resurrection at katman no ring bemi, king kapayapan at daralami ning pamanyubling mebye, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. Ngayon niyadwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Sinubling bibing Ginoo, Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. sinubling bibing Ginoo, kekaing biye at lugod, migit masikan kesa king kamatayan, bustan mong imbiye mo karing kaladwami, pagdala na king sala kapatawaran at tula, nginit kapilan man. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bayan mong daon matanggap yarapan ng Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning Ginoy tingdawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katang kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kambining tulan ning pamanyubling mibye, daramaya keka, ing sakripisyo kapamilatan na mibayit, yang pasibayo at mipasiknangan ing kekang Santa Iglesia, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiyak kayo, At kaya ka ang yat na yuring puso yu, makayat nanaw king pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunipin karapat dapat at matulid ing pasalamatan ng kanin ipa Diyos, king alang hanggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong Ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulatula kaniting aldo ning Paskwa, inyang ikristo miging sakripisyo Paskwal miya, yaing tuning ko remelaku king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan sinintang ne, ing kikaming kamatayan, king panyublinang mibye, linarin at binalik ing kikaming biye, ulinita, kambiring sablang koring anghel karin banwa, talagming kekang ligaya, layon makilantag ng mabye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunikapin banalo ipay kayong panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagpalampumi, pabansayan king spirito mo ban para kemelang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. May masalas at kamatayan kinuha ning tinapi at salamat yakeka, peras ming kayang disipulong ana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya, itiyain ka na akong katawan. Amidaon para kekayo. Magayman kay batni nga punan, kinuha ning kalis, pasalamat kay kami kalis kay kayang disipulong nga na. Tanggapan niya iti ikungan minum ko kaniti ning kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayat alang anggang tipan ami ubo para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patanlaring kasalanan, dapat hindi bilang kapi kaganakan kanako. Ipasiyag tayo ing misrining kasal pantayanan. Inyang ngeni nganakan miyo ipa ing kamatan ibining anak mo. Kami kiti tinapining beting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka ing tukanagtalakad araban sumuyo keka. Mapagumaming pagkamsalang misulusutan ng Kristo. Tipo na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mo ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Manmiganap ya king lugod. Kambi ng Francisco ki kaming Papa at i Florentino kaming Arsobispo,
at ding sablang pari. Kanaman ng kapatan subling mi at ding sablang miangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kaya nga karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya binang Maria, ing Birhen ning Diyos, kaya binang San Jose, esposo na, kaya biring apostol at ing sablang santo, at tinupad king malumong kaburan kakaban ning panahon. Purianda kat paligayan ng kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambinat kaya ipang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupurianda kat parangalan manggaman king alang angga. Ngini manalangin tamong mitmong kapanaligan kong kipakaringamanong tilo katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang maruk malugod mong ipagalob king panahon mi, ing kapanayan adilani ning Ginoo, ming Hesukristo karing apostol, king bengi ning panganyibling mi biye. Ban maging mayo mo ka king balayan, idayo mo kami king pamikasala, at pasiknangan karing kapagsubukan ning biye. Ngini paninayan mi ning tula, ring sinubling mi biye kaya bining anak mo, at abita sa mi ing panyatang ng mitmong ligaya ning mabye mong anak, Jesukristong kikaming talapangabos. Uling kaya kaing kayariyan at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo bekaring kekang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babye ko kekayo, imo sa babalikan kami kasalanan, no nilawan mo ing kasal pananing kekang iglesia mo yun, agpun king kaburian mo, ikang mabye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilan man kekayo. At kaya ka antimuro. Kapatad, ipakita ngeni ing may kakamitong tamo king kapayapan ng Kristo. Peace. Happy Easter sa ating lahat.
Kapatad, mapalad tamo nung akikilala taya, kaniting may perasong tinape at perakayan akalis, ing mismong sinubling mibing Ginu. Uling itiya ing kordero ning Dios, amete man arinan nakatangbiye. Ginu, Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapot ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Magpila tamo po king libutad ang poking katalindikingan. Panatilyan tamo po ing physical distancing. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fears. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am near. Who are hopeless, I am eyes for all who long to see. In the shadow of the night, I will be your light. Come and rest with me. Do not be afraid, I am with you. I have called you wish by name. Come and follow me. I will bring you home. I love you and you are mine. I am strength for all the despairing, healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you.
Do not be afraid, I am with you. I have called you wish by name. Come and follow me. I will bring you home. I love you and you are mine. Siklod tangan po. Panalangin para King 2022 pambansa ampong panglokal ay eleksyon. Manalangin tamo ban king daratang a pambansa ampong panglokal a eleksyon. Ing tune mag-ari ing kaburyaning Diyos amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin iligtas mo kami Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, ban makapamiray. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong pamagkapanyiran, ang mga mano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensyami, yaing gawan tune tuntunan. Ban ing kayapan, ding kekaldan, ing mga mangibabo aparasan. Ban ing dignidad ning tao, yaing parating galangan. Banding maluka, ampong mayna, ilaring migit, miyunan, mitutukan. Ban ing pamanyese, king kalikasan, eya milako pansin. Ban ing pamisan metong, yaing mamyedalan, king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Ban ing banal at takot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami, ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yaing pigkalubmo kaya kami, metong apanagkat ban sumuyo kareng sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika para kareng botante ampong kandidato, mamye parangal king mal alagyo mo at makasaw ban sumulong kami king kabanalan. Mangaman king Alananga. Amen. Talakad na po.
Manalangin tamo. Uy paning lugod, ingatan ming kekang iglesia tiyatad mo kami, king panyabling mibing ipingako na niting sakramento, itiruan mi king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Inginu, mantabiyak kayo, At keka antimuri. bisining Diyos, amayopayang tutu, ingib pa, ating anak, at ing banal a Espiritu. Amen. Kapatad, ida kayo ing lugod at ligaya ng Kristo, king balang metong at metong. Salamat, King Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Happy Easter po sa ating lahat.